iti masakbayan. Dagiti ulila, ditoy drama tayo. Da kayo adwa, anak ken Rocky. Itataawanin ni Papayo. Awanan ti pangsweldok kadagiti katulong. Da kayon adwa ti aglinis ken aglaba dito'y balay. Sursuruin nyo mat ti agluto. Kasano ti panagadalmi, tita? Saan ka di adandanin ti bakasyon? Mabalin asaan kayon amapan ije pagadalan. Inton umay apa nagsasara sa kay to agiskwela, ha? Apay ngay, tita. Kayat ko ti mapanijay pagadalan. Awan nga ruden ti aramaten nyo, tawan matan ni Papayo. Apay ngamin ana aksidente ni papa. Awan lang nga roden ni mama. Awan pay ni papa. Wan nga rod manong. Kasano tapaitan. Iso nga rod apagawidak dagiti katulong. Anya nga iti pangsweldok kadakwada. Alangan at isapol amin ti grocery nga imatunak ti paggapuan amin akanan ken pangsweldok iti katulong. Anya matan ti kastoy manong. Balay ta ngam katulong tamat. Ha? Apay ana ibagam akatulong ta. Babaunan na tamat ni Tita Jacinta. Apay ngamin nga inasawa ni Papa ni Tita Jacinta, idinatay day di mama. Diyak man amo ken ni papa. Insangpet namat dito'y balay ni tita Jacinta. Diyak kayat ni Tita Jacinta, naungat ngamin. Nalaing pa'y nga agkudot. Mangmangan sama ti Jairoar, kay baga na ngagluto ta iti kananta. Ngam di mat mangan ditoy. Isu nga uray noodles laang ti iluto ta. Awan bibiyang na. Nauma akon iti itlog kan noodles, manong. Isu laang matigat-gatangan ni tita Jacinta. Apay na da kayo dito arubayan, ugbeng. Or-orayon mi ni Tita, nana. Naibos nga min ti itlog kan noodles aginatang na. Awan iluto mi. Anya? Itlog kan noodles tigat-gatangan na para kada kayo? Una na. Ngam saan matamang mangan ijay balay? No saan amang mangan di tabalayo? Kaawatan nga iti restaurant amang mangan. Siguro nana. Sapay naglaing agungat. Agkudot pa'y no adda di na kayat. Amangan no rabiinton asumangpet. Ala, umay kayon dito'y balay tadain lutok a dinangdang. Kaya tyo ka diti dinangdang? Makan kami di tabalayo, nana. Uy, ana. Kababain amang mangan takat din iti balay ti sa balay. Mabisinak, manong. Diyak ngaminan kayat jay noodles. Saan kayon nga agin narasaas dita? Eh, Umay kayo ket din. Apay, diyo kayat tilutok? Nagimas met gayam ti dinengdeng abukal analaukan iti bulong marunggay, nana. Ay, kasi kayo mat nga ubing. Mas daawak ka ni Manang Jacinta. Taimutan na kayo. Kat adamot imbati ti amayo a negosyo na. imbagak day takan kwa na. Ngam kinudot nak, nana. Saan anaing kalintagan day tanga aramid na? Awan ka diti kabagyan nyo dito eh. Saan mi nga mo, nana? Di ko na idi ni papa kat adda ka no ije Mindanao ti kabagyan da kan ni mama. Kastagayam. Saan nga rod dito iti sigod a lugar da? Iso nga awan kabagyan nyo dito eh. No adala ko mamo mi akabagyan mi. Panawan mi ni Tita Jacinta. Mapan kami iti balay ti kabagyan mi, nana. Kasanon ti balay kan groceryo? Alangan mo't ako kwa ni Manang Jacinta. Imbag ta nagkita tama ng Jacinta. Ne, kanayon tamat nga kitkita. Saan lang nga ita? Saan aga po ta makibiyangak? Ngam, kakaasi dagiti ubing. Apay ko maakakaasi da ako nam. Madlaw ang mabisin dala unay. Pinakan ko ida dito'y balay idi malam. Awan ka ngamin, kat awan ka nun ti iluto da. Anya? Naibus ka din ti ginulpik nga abastuda. Nang gulpi ka iti noodles kan itlog? Madikot ano kan yun a noodles kan itlog laang manang. Apay, dakes ka di ti noodles kan itlog.
No iso ka na yun, maumadamot manang Jacinta. Agyaman da pay ket di taiga tangak pay idam. Umay kayo man da kayo adwa. Ha? Apay ka di, tita. Di da kam kumakadalan. Si Kamot! Daytang ti maganab yo. Apay ka di, tita. Anya ti basol me? Apay anapan kayo nangan di tabalay ni Adela, ha? Anya timbagbagayo ijay, ha? Imbaga mi lang mat ana ibus ti noodles kan itlog aginatang mo asid sidaan mi. Tamang mangan ka iti restaurant. Apay nimbagayo amang mga anak iti restaurant. Sinalbag kayo. Dakas kan o ti aglastog, tita. Imbaga mi lang matipod no. Imbaga kaya sumungbat ka, Ha? Ay ko, tita. Nagsakit. Apay na kami suot ka, bigbigat. Malas ka no dahi ta na kami suot, naawan pa'y buena mano. Masurunak kadagiti ubing nga anak day di asawa. Mas dawak namin ha. No apay asikat ti mga asikaso kadakwada. Balay da ti paggigyanan mi. Kukwa ni papada day ti grocery. Ngam awanan di amada. Tanatay kat nga rod. Ited mo ida kadagiti kakabagyan da. Sigod at taga Mindanao da. Awan ti kabagyan da ditoy. Di ka pa'y lakat ited ida iti DSWD. Amangan no alaan da ti grocery, no ited ko dagiti uping. Sa bagay, kantidak kalabalay. Sayang agpaiso, no saan nga iti poder mo ti pagyananda. Saan kamit ngamin aligal nga asawa ti amada? Kasano? Agkalay sa kami kuman, ngam na aksidente. Iso asikalatan ti agparang agarjan da, tapno agyan kalata iti balayda. Umayak tumat ijay, inton madanon ti aldaw. Nagadumot to'y labaan talupot, mano. Nasakit ti imak. Uray siyak nga rod. Nasakitan ti imak. Nagdakkalmat ngamin ti ulos ni tita. Pati dagito'y kortina. Naglalawa da. Ada ko masabali apapananta, mano. Jak maanusan dito'y. Pumanawtan dito'y. Nambalay tamat daytoy, ading. Ni kaditi Jacinta ti agyan ditoy. Balay ta, nga makatulong tamat. Saan ta katulong? Ti katulong katag sweldo. Ngamda ta, awan sweldo ta. Pumanawtan, manong. Ha? Papanantangay. No sumangpit ni tita, kat dita pa'y nalabaan amin dagitoy. Kudutan na tamanan. Saan kayo arumrumwar, mama? Erikap ko ti gate. Nagawid nga medya katulong akadwayo, tamasakit ti inana. Apay ang masakit. Apay ka irikap mo ti gate. Amangan numayaw awan kayo, narumwar kayo iti gate, mama. Amangan pa'y lakat no maatalan kayo iti aglabas alugan. Ipupuknak ka de. Saan, mama? Rumwar tanto adwa. Wano, inton ada kadwayo. Apay ang masapul nga dakadwa. Sa anak mo't ngagpaawit. Saan nga iti dayta, mama? Amangan nga no umadayo kayo. Marigatan amang sapol kada kayo no kaskasano. Apay kami nasapulan nak. Bakit akon, ambok, tiar aramidag. Kaslay di, napan kayo ije kabangibang apurok. Imbag tamam mo na kadya nakakitakan ka, kat inyawag na kanya. Inaklag pala ilang mo. Basta saan kayo arumwar, taama nga no maatalan kayo itilugan. Ala, tagtrabaho akpay, mama. Patasag man nga ilukat tigit. Ada bati di Flora at ulbak iti labisaan. Nagapataan. Makapasyarap matagan. Saan ka ta nakakulong? Akanayon dito ibalay. Ada sumubot ka, Jeb. Para taglugan ako. Para! Para! Aguray, talumugan nak! Kitaam ka di da ito'y bodega, manong. Nagado a karton,
plastik, bote, kan anyapay dagitoy. Ha? Nakitak jay kaadalak ang naglako iti kakastoy. Adda pa'y landok ditoy. Malako ka di dagitoy, manong? Una. Saan tamat amaawit dagitoy? Ay, mapantay ti agat gatang. Taiba gatang adu ditoy. Kaya't nga umay ibunang? At dalugan da para ala iti gatangan da. Hala, intan ijay junk shop. Intan nga rod, manong. Adumat dagitoy. Nabayag siguro ang naurnong dagitoy. Agdusaag mo ti tataon. Dumsaag mo tan. Magnaak di taigid. Kuray man. Anya nga taya dagito'y babasit ababalay. Basaag man tinakasurat. Cemetery. Cemetery. At medyo dakil ijay akalapaw. Ay, ijayak man abapan aglinong. Kasla makatudtudumot kami. Ay, nagpintas mo tanday ti basit abalay. Naaladan iti landok. Ngam adamot mabalin apagunagan. Tiles ti swilo kandiding na. Pati ti kaslalamisaan, tiles mat. Ay, umunagak man, taditaak man nga agtugaw. Ay, mabisinak pa'y kiting. Awan mo't makan, dito'y napintas abasit abalay. Nagtakkel matibayad din lako tamanong. Un nga rod ading. At dan kwartata. Santan nga gawid ija balay. Jak kayat ni Tita Jacinta. Ha? Papanantangay. Inta ijay musulyo da papakan mama. Adalinong ijay. Kan adapay pagtugawan ijay. Mapantay jay Campo Santo. Sa bagay. Saan tanan? Jay. Sige. Mapantapay nga rod gumatang iti kananta. Sige manong. Inta gumatang ijay restaurant. Makaraman tamatlangan iti sabali amakan. Dinangdang kan karne ti kayat ko. Ape, anak kalugat ti gate. Nakabitin tutulbak iti kandado. Ay, masapol nga awagak ni Pulis Armand. Hello, Armand. Mapukpukaw ni Mama. Pangasim man, tatulungan na. Anyang oras na nagpukaw. Saan ko nga muna niya nga oras? Ngamitay bigat, inkandado ti gate. Awan ka diti kadwa na tita balayo? Nagawid nga minti katulong. Kinasaritak ni Mama saan arumrumwar, ngam rimwar latamot. O sige. Tay bagak kadagiti kakadwak, tagsawar kami. Alaman nga rod, friend. Ay, imbatik ti tulbag. Nakita na siguro. Iso alinong katan natig eh. Awan mat dagiti agkapsan. O di nasayat no awan da. Tapno dua talang ditoy. Amangan no addamang sampol kadagiti ubing kanya. Di bagam anapan kay jay grocery. Kat idi sumangbat ka, awandan. Sa bagay, saan ko mat ida akap-kapin ano? Ngam no addamang sampol kadakwan. Kasano akon? Nalakalang arasunan day ta. Awan samot tan ti papartidos da ako nam. Awan, ngam day ta kaaruba ti agin lalaing. Isakit na ida. Kita manong. Ada nakaidda abakat iti unag ti musulyo. Sino nga tanday taabakat? Kabagyan nga ta da papa? Saan nga taan na uyong day ta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti nga ksamot nga umasidag, manong. Sino nga taday taabakat?
kabagyan nga tata, papa? Saan nga ta nauyong dayta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabutengak met nga umasidag, manong. Saan siguro nga agdangran, tabakat mat. Mangantan ta mabisinak. Dito'y asidag ti musulyo ti pangananta. Mayat ko man umunag ta, tagtugaw ta di taunag. Linong di ta. Gumitkita ti bakit, manong. Ha? Ay, muna paso. Umunag ta, taikan ta iti kanan na. Amangan no mabisinan day ta abakat. Mabisinak, ubing. Adda ka di makanyo dit, ha? At dabalon mi, Lola. Ikanda ka iti makan, tamangan tayo. Ay, agyaman na ka na kayo, ubing. Mabisinak nga mawan balon ko. Nalipatak ngamin tinagbalon. Agsasango tayo nga rodan amangan Lola. Maalaman nga road tanay, mabisbisinak unay. Ay, ayan ka diti balayo, Lola. Apay nga adda kayo dito'y musuleyo da papa. Ha? Papayo ka diti akin balay ditoy. Dito'y tinakaitan naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya, tanam na ito'y nagpintas abasit abalay. Un, Lola. Saan nyo ka di nga am mo tinaitanam dito'y? Aday taman tinaganda Basaan nyo. Ay, kunak no balay da ito'y. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagserkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapolyo? Awan tayo met Flora. Awan ka di tinamnama anapanan ni mamam. Awan mat. Ay, napanan na nga tan. Nagdama nga ka nagiti asidag dito no nakita da. Ngam saan ka numat? Nawan nakakita. Ang mga nulimugan. Nakadanunan na ngay nga tan no nagluganan. Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na. Tapno daras masarakan. One man, friend. Tagpaprintak iti ado a pictures. Agpatulong ka kadagiti amang ipaskil itiladawan na. Ikabil mo ti contact number mo. Tapno awagan da ka no makita da ni mamam. Uwan gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang at damang itulod ken kwa na di tabalayo. O sige, kasta nga ro ti aramida. Anya ka di tinagan niyo, Lola? Ha? Nagan ko. Ay, kwan saman. Flora. Flora, tinagan niyo, Lola? Kasla-kasla ba tinagan ko? Nalipatak samot taon. Ayan ka di ti balayo, Lola? Kada ka di ka balayo? Nalipatak mo tantayan ti balay, may. Lagi pa, tay tulod na kay balayo, Lola. Dito'y aklatan. Dito'y napintas abasit abalay. Kasanungay ti paglutuan kan niyo dito'y, Lola. Kanan. Mabalin ka din na ikandak tumanan. Uray na kamin ka ni Manong. Agyan kamin samot tan dito'y. Nauyong ngamin ti agsyuman kada kami, Lola. Ay, agyan tayo nga rudan dito. Huray siyakat. Jack batan na mo ti pagawidak. Saan mo tinadagawid dagiti ko ng ubing? Napanandangatan. Ay, baginawag ko maida. Adda pa'y lalabaan dita. Saan ka di may mayat no di dan sumangpait? Kasano no adda umay mang sarong karkadakwada akabagyanda. Mhm. Anya ti bagak? At nga tamat umaymang pasyar kadakwada. Day talaang ti pagdanagak. Amangan no siyak ti mapabasol. No anya ti mapasama kadagiday nga inutil. Ikanda kan samatan iti parikot dagiti nga ubing. May mayat kuma no adda kabagyanda apang tadak kadakwada. Ngam amangan no alaan dati grocery ken balay. Imbag ta na sabat ka, Adela. Adda ka di ba gamanang? Nakitam ka dino sa dino tinapanandaan na ken Rocky. Ha? Awan da ka di pa'y manang?
Awan da pa'y nga rod. Napanan nga tadagi jay nga alikutag nga ubing. Saan mo kada pabirok ida, manang? Saan damat ama pukpukaw, tapim manaw da. Ammo da ti pagsublian da. Kasano no di dan agsubli? Pangalaan da ko maitikanan da, no di da agawin. Agyan kayo kan ni Lola dito'y musoleo. Tay nakpidutan dagiti nakitak a plastik kan bote iti igit ti sementeryo. Kat inak ilako ijay junk shop. Sumuro ta, kainak mo't makipidot, manong. Saanan? Amangan numapukaw, wan numayaw awan ni Lola. Kadwampay. Amangan numadala pusto tilugan. Aw-awirat ni Lola, manong. Saan mo't nga ubing, tapno aw-awiram. Bantayam, tapno saan amapan iti kalsada. Amangan numaatalan. Sige, tapadasak adamagan no ayan ti balayda. Wan man, padasam numalagip na pay. Kuna namat ngamin analipatan na. Barang malagip nanto Wen manong, pidutak mat dagiti agkaywara dito ya plastik. Adang amin nakita kasako ija igit. Malagip mo ka din ti ayan ti balayo, Lola? Ha? Saan ka di aday ti balay tayo? Anya tinagan mo? Malagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Ha? Kunak man no kunayo ada kayo ti akinagan iti Flora, Lola. Adaya mo timbagbagak. Ay uwun, malagip ko. Flora, tinagan ti anak ko. Kat, anya mo tinagan niyo, Lola? Saan ka di adinamag mo itayan tinagan ko o kat imbagak? Da kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana. Anya mo tinagan niyo? Ay, bayang pailaang day tanagan. Mabisina ko. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nangantayon ay Ay, nalipatak mo tan. Ang apay ngay akasla mabisinak manan. Inton sumangpet ni Manong, adan to isangpet na amakan, Lola. Imbag ta nagsabat ta dito kalsada, gayam. Saan ka kada asimrak iti trabaho mita? Naglibak pa ita sa pulak ni mama. Lading itek, nga masapul alawlawan tayo ti ili. Tapno masarakan tayo. Ada tap mi alimugan, taapay nga awan iti asideg. No naglugan, nagturungan nga ta tinagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabali nga ili. In-coordinate min kadag iti police station iti sabali nga ili. Adamot ten picture na ngayon forward ko. Ay, jak makaid na amang pampanunot kan ni mama. Awan mat siguro ti dakas ang napasamak na. Nagkalma ka lang. Napigsamat amag na ni mamam. Medyo makaliplipat lang. Wan nga rod, nalipatan na siguro ti balay mi. Iso asan pa'y anagawid. Manipod adda impatakder da di taasidag ang grocery. Kimapsot matan to'y grocery. Imapal tumat dagiti sinalbag. Ita, addan ka kompetensya ti grocery abang bantayan ta. Naglaw ko ang manipod awan dagiti ubing. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lang siguro. Gapot adda ka kompetensya. Nga ta. Natagtaga-inop kukit din ti amada. Kasla makaungot kanya. Nairanra naman inday ta. Gapo siguro iti kapapanunot mo. Sakbayan naturog ka. Saan mat? Sika ti pinanunot ko sakbay ang naturog ka. Tas ikakat nga rod ti kadwa. Di mo ko na. Asinarungkaran na ka tinalpasan anatay. Ha? Tiyak mo na mo. Ngam apay akas jay. Makaungat amang kita kanya. Sumurot kami ba't iti papadam. Ha? Makabag na ka di, Lola? Inak ngamin agpidot iti bote kan plastik. Pagpidutam ay ado ti amo ka plastik kan bute iti bodega ti anak ko. Ha? Sa dino, Lola? Intayo alaan. Diyan naglakwan mi kan ni Ana na alam mi iti bodega mi. Kat addapay ita.
Saan mi pa'y anagasto? Dayamot budiga at ito'y basit ken napintas abalay. Saan abalay daytoy, Lola? Musuleyo da papakan mama daytoy. Intayo nga rod iti papanam. Bareng makita tayo ti balay may. Ha? Ay, un nga agpayso. Barang makitam ti balayo. Intayo nga rodon. Tanawan tayo pa ito'y basit anapintas abalay. Agsubli kamin tumatlaang ditoy, Lola. Ana, kibinam ni Lola. Tamangan numaatalan itilugan. Wen manong, Lola, saan ka suminsina kanyak? Agkibinta? Ay, ayan nga tante anak ko. Napukaw nga ta. Amangan no adda ije balayo, Lola. Amangan no da kayo tinapukaw. Ay, saan ka mapukaw? Tabakbakot anak ko. Ayan nga ron ti balayo, Lola. Malagip yun? Bareng makita tayo dito'y kalsada. Asidag iti kalsada ti balayo, Lola? Wun, asidag iti kalsada. Ala, inayadan tayo nga rod timag na itiigid ti kalsada, Lola. Agturong tayo, ijay sintro. Di mo ka din nakita dagiti ubing no si Mang Patdan? Apay, kasangsangpot mo ka di, mana? Adamot kadwam? Iso ni Jano, kadwak nga aglaklako ije grocery. Adan samot relasyon nyo. Kadwam sama nun idikalman. Na, dakes ka di? Agpada kami mat anawaya. Ngam, kasano dagiti ubing? Balay daday tapagigyanan nyo, sana ya? Balay dalat ta, imbagak aya asaan da abalay. Ngam, ayan da nga rudan. Ay katagawid dan to, ano makalagip da? Napandala siguro nagpaliwawang. Jak magustuhan ti tono ti panagsarsarita dahi di babae ah. Masurunak nga rod iti dayjay a babae. Kunam lano asino. Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidan. Ang mga no ad-adda-adakis ti mapasamak. Dakas at talaga ti mapasamak kan kwa na. Ngamayat mo ti ibungan ay para kadata. Aluwada man. Tama no dakdakis ako nak ti mapasama. Di kagdanag. Nalaingak. Jak mat ipalubos amay sagmakta. Gayem ka nung amin ti ina dagiti ubing dayjay nga Adela. Isugayam nga isakit na ida. Agpatinggalaang iti panangisakit. Ngem awan pulos karbangan na kadakwada. Santa nasayangan ti oras ta. Dagijay kit din nga ubing ti pampanunutin ta. Mas daawa ka. Tiket di masakbayan ta, ti planuan ta. Hello, gayam. Kumustan? Ayan mo itan. Adak dito ka bang ibang ili? Adan ladawan ni mama ana ipaskil dita. Saan ka di? Wen gayam. Ado. Ay, ayan nga tan ni mama. Barang masarakan tayo dito ka bang ibang ili. Sapay ko ma. Manungal dawon. Awan ka diti kwarta nang igatang na iti kanin na. Ay, jak amo. Sa maysa, no makalipat. Dinan amo ter aramidan na. Kasla ubingon. Sige nga, bye. Sige gayam. Bye. Manong, kita am tiladawan iti alad. Lola, saan ka di aladawan nyo dayta? Ha? Kasano ka at aladawan ko dita? Missing kayo kano, Lola. Mapukpukaw kayo. Anya mapukpukaw. At daakmat dito'y. Adora gayam tinagan niyo, Lola. Wen nga rod. Adora tinagan ko. Imbagak lang nga rodan. Sa balimat nga mintimbagayo anagan niyo. Mabilang Takitaek, noan niya ti address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Imbagak lang nga rodan nga adora tinagan ko. Sa balimat nga mintimbagayo anagan, Lola. Mabitlang Takitaek noan niya tinailanad nga address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Ala,
Intayo pa'y nga rod ilako dagito'y napidot tayo. Tamapan tayo dita na ilanad nga address. Aglugan tayo ka di, Manong? Ay, malagip ko. Naglugan ak. Idi kwan, simbardang. Kat imulog ak matan Intayo nga rodan. Ha? Adda pa'y contact number. Ngam nabati ti cellphone silid ko. Tawan lod na. Nalipatak nga intugot idi pimanaw ta. Awan load na ta saan matamangmang tadi tita hasinta iti kwarta. Hun nga rod. Isuan nalipatak idi pimanaw ta. Diyak nga minus-usaran. Tawan kwartak apaglod ko. Anya ti mayam abigbigan. Apay nga adda ka iti arubayan ni. Awan ka di pa'y dagiti ubing. Anya aya ti pakasagnaram. Adda panunot dan. Agawid dagi jay numabisinda ko nakmat. Gayam ko ti inada. Idag saksakit, imbaga na kanya kasaan ko abaybayan ida. Ngam kaputadakan, intalag ti amadakan ka. Ngam daksang gasat, tana aksidente. Saan ko pinapanaw dagiti ubing? Ngam saan ka nasaya at kadakwada. Dayta ti imbagada kanya. Ulbod dagi jay nga ubing. Anya ko mati pamanaknak mo. Saan da apimanaw no nasaya at ka kadakwada? Saan ka ngagsao iti saan mo mapanaknakan? Pasapol ko dagiti ubing. Agpatulong ak kadagiti pannakabagi ti lintag. Delikado kay ti dayjay babaya. Masapol nga garamid ak iti addang. Tapno saan ta mairubo. Anya ti aramidam. Saan ka di nga the basement daytoy ag grocery? Ang tabakan ti asili di jay? Alak dayjay babae. Ta ipupok tay jay. Tapno saan ang makaaramid iti may kaniwas kontra kadata. Mayat nga ta dayta nga aramidam. Mayat! Ikanta iti luto na kanan na. Saan tamot apagaramidan iti dakes? Sa bagay, mabalin sa daytang aramidan ta. Pakanan tamat. Tapno di na amo adwata nga akin aramid. Agabungot kami kadagiti kakadwak. Ipan mi iti bakante asilid iti basement. Ikantametan iti kanan na ijay. Sino tinangsan labay kanyak? Ikag ko ti, no di mo kayat nga iwak-wak ko ti balisong ko iti sikigam. Sino ka? Apaya nakabungot ka. San ka man basta sumurot ka si tatanlugod. Parabadag ka din tiro panabas. Wan, perengan nyo dagiti mata na. Sige. Tapno di na makita ti pangipanan tayo kanukanan. Hoy, sika. Di ka agaramid iti saan ko akayat. No di mo kayat ti mabagsol. Tinaksan labayan iti nairot. Darasangkit ni ti magna. Tapno makadanon tayo iti papanan tayo. Agtulog ka! Pangipanan nyo ka di kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Saan ka amaan ijay pangipanan miken ka? Sino nga tatagi jay? Apay nga impupuktak nito'y asilid. Ada paglutuan kan kaldero. Kita at mano niya tinagyanday ta plastik. Bagasmat kan dilata dagitoy. Anya ti katasawan daytoy. Mapanak ija banda. Inakitaan. Ada lababo ditoy. Ada CR. Adamat danom. Apay nga ipupukdak dito eh. Di na kayo ka dinabigbig ni Adela. Kasano kumamabigbig na kami? Kat nakabungot kami? Inik kanyo iti pereng dagiti matana. Wala. Idi nakadanon kami ni J basement. Inrikap mintiruangan na landok. Inkandado mi itirwar. Nakakaamon anang ikat iti perang na. Nasaya. Ang mga numapan na ibaga kadagiti pulis ti kawan dagiti ubing. Siyak ti delikado. Wan gayam. Napanan nga tan dagiti nga ubing. Nagmayat kat apagsasawan dagi jayan.
Makita lain at makaramanda kanya. Kapanan yung kaday. Di ta sumarunong nga ili, tata. Sige. Munod kayo nga rudan, tapno mapunaw. Tata, lumugan tayo, nana. Lola. Sige. Ay, tata, isardan na kami man iti daytoy nga address. Nakasulat dita papel. Sige. Amok day ta adisaw. Higit ti kalsada day ta. Sige. Hintayaw. Tanay, napunaw. Lola, amuda ti ayan ti balayo. Makadanon tayo ijay balayo. At dagat na ijay ti anak ko. At na siguro, Lola. Apay, pumampanaw ka de. Wala. Amo man no papapanan na kanayo. At na siguro trabaho na. Papay, dilakat malmalpas na itatrabahon. Saan amalpas, Lola? Amangan mo iso ti pagsapulan na. Amangan no negosyo. Dito'y tinakalanad dit address yo, Lola. Flora tinaganday ta contact person. Flora! Ada ka kaday! Lukatam ti gate! Ada tao arumwar iti balay, Lola. Mama! Si kakadingag pa iso. Mama! Ubing na kita kakaduam. Ubing. Nakasarakan nyo ka ni Mama. Iti sementeryo, nana. At da ijay musuleyo ti dadakkel me. Kaya't yung asawan? Ulila kayon? O nana, kadwami ni Lola ang naturog iti musuleyo ijay sementeryo. Anya nga itikinkinan nyo yung sementeryo. At da naglakwan me iti plastik, bote kan landok. Ala, umay kayo. Umunag kayo, taado pa'y tidamagag kada kayo. Sumagmapanuhal daw kung dito eh. Awan mo tao mong umay dito eh. Kasano ak nga tayang makalibas. Adda may sa atawa. Adda mo trehas na alandok. Mangkitak iti mabalin ko apang dadal iti landok. Masapul ang makarwarak dito eh. Nasa uyo nga ulila kayo. Ape akaslada maipalagip kanyak, hindi nakita kayo. Ha? Anya ti kayat yu asawa, nana? Anya ka di ti apelyedo yo? De Cortez, nana. Di Cortez. Da ka di. Ami kan sani ti dadakkel yo? Ha? Amum ida, nana? Nasingadagayom ko ni Mamayo. Kaing ingas yun ni Mamayo. Nigaya Mamayo, tinalagip ko, idi nakita kayo addoa. Ngam saan kayo ang nakita idinatay ni Mama, nana? Naira na nga da business trip ko. Diti kayo pa'y balaywan? Saan kayo pa'y apumampanaw? Ado pa'y ti pagsaritaan tayo, no sumangpetak. Hello, Arman. Hello, Flora. Awan pa'y tinasayat nga ipadamag kukin ka. Adda ni Mama. Adda ubing akadwa na simmangpat. Pimanaw akadagos iji balay. Taada emergency call ko. Nakasarakan da kanukin ko na. Ije ka no sementeryo. Ngam ado pa'y ti kayat ko amaamuan ka dagiti ubing. Sementeryo? Wan ka no gayong. Saan ko pa'y ida pinagawid? Takadwaan da pa'y ni Mama ije balay. Kasarita kida, apaman na sumangpetak. Nasayat nga rod, ta nakasublin ni mamam. Sige, tadakon iti batog ti opisina mi. Bye, friend. Adda landok dito asidag ti siya. Ala, kaiso ti usarak amang dadaal iti rehas ti tawa. Urayak arumabi, tapno di damangag. Kat no makalibasak, mapanak adagos iji presinto. Ibagak ti naramid na kanyak. Ibaglakit din. Taadalandok dito eh. Saan lata si mangpat dagiti agkapsan?
Napananda nga ta. No saan ta nga impupok dayjay nga Adela? Amang ano na panen nagipulong kadagiti pulis. Kunam no kalalaingan. Ha, manakibiyang. Anya nga ita tinaganap na. Ijay nan basement iti agnanayon. Adda ka di umdas akanin na iyan. Adu, makamo namang iluto iti kanan na. Agyaman kiti tamang mangan adi matagtrabaho. Mangan maturog laang ti ubrana. Awan samat kabalay na amang sapul kan kwa na. Awan tadda na pananda. Addan sa ijay abroad ti daduma. Nasaya at nga rod. Tapno awan mang birok kan kwa na. Itatanak sangpot akon, kaya't kayo ang makasarita. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, nana. Saan ka di ang asawa ni Papayo? Wan nana, ngam naranggas ti asawa na. Iswapin manaw kami ijay balay mi. Anya? Ngam saan arumbang apimanaw kayo ijibukod yo abalaya? Kasano? Kat nauyong mat ni Tita Jacinta. Asino ti mangimatmaton iti groceryo? Ni Tita Jacinta. Awan apulos karbangan na iti grocery kan balayo. Tawid ni mamayo dayjay kadagiti dadakkel na. Ngam awan maaramidan mi, nana. Naturay ni Tita Jacinta. Hello Arman, makaumay ka kadi dito'y balay. Oh, apay ka di Flora. Ata ka di Pasken? Ada importante ayuman ko kan ka. May papanday to'y kadagiti ubing, akadwa ni mama asim mangpet. Apay na kita nga ubing. Ikam ka di dahi di kong kunada. Di mo pala ita pinagawid? Saan ko basta pagawidan ita, friend? Adda ngamin pa kay naigak kadagiti ubing. Diyak maawatan ti pagbagam. At iddoga saritaan. Kasapulak ti tulong mo manan, gayam. O sige, umayak nga ron kita palayo. Agyaman ako unay. Urayan ka. Bye. Rabin, ituloy ko adadaalan ti rehas ti tawa. Nulakat mapil ko ti landok na. Mabalin akong arumar. Narigat amapil ko ti landok. Awan na panan na. No di madadaal tumot lang day tarehas. Sana ay, tawan mat yung umay dito'y. Imposible. Asaan ang madadaal day to'y arehas. Imbag na nakaumay ka. Kaya't ko asulbarang ti parikot dagiti na ulila nga ubing. Anya ka di ti parikot da. Idi masakit ti inada. Imbaga na kanyak ang masapol, at isani ko atawid ng kadagiti dadakkel na, kat mapan kadagiti duwa nga anak na. Rumbang lang nga kasta ti mapasamak. Ngam adakin na din na ti amada. Naranggas da ito'y, iso ang nagtalaw da. Kaya't mo asawin. Ti agsyuman kadakwada ti mangimatmaton iti grocery. Kan iso ti agigyan iti balayda. Kastang rod. Anya tinasayat nga aramidag. Awan ka di kasuratan ana aramid. Sakbay apim mo sa iti inada. Uhan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amken na, nga amangan no mga sawan to ni Sani kat maitsyapwera dag iti anak na. Masapol nga rod makita tayo dahi ta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang da. Adda na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amken na, nga amangan no mga sawan to ni Sani, kat maitsyapwera dagiti ubing. Masapol nga rod masarakan dahi ta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang. Ada impakpakasi na idi kanyak. Apakibambantay ko kano dagiti anak na. Ngam idinadamag ko nga inyawid ti amada ti babae. Sa anak-anak na pan iji balaydan. Kaslaman na igagara, a nagrarana dagiti ubing, ken ni mamam.
kat ijay pa'y sementeryo. Panagkunak. Adday pasimuda agday ta apasamak. Tay kunadan nga adda aramaten ti Dios, amang tulong kadagiti mairoruman. Inton makadanon tayo di grocery. Inkanto kitaan no anya ti aramiden ti balod na. Sana mabalin na siyak ti mapanmang kita. Sana mabalin amaamuan na. Adata ti akin aramid iti pan nakaikulong na. Sabagay. Ibaon mo nito nga rod ti may sa akadwam anang dukot kan kwa na. Barang masapa sumra ki jay grocery. Amang ano ado ti tawi jay grocery. Uray itantan pa lang ti panangkita kan kwa na. Ngam ayan nga tandagi jay nga ubing. Didan makadalos kan makalaba. Dagi jay nga ubing ti makagapo. No apay ana ikulong day jay nga Adela. No saan kumaanak kibiyang. Adayo akas jay tinalakam na. Ha? Agin lalaing tumat. Imbaglakit din, tasaan tayo ang nagsisina. Apay ka di ngay giant ti Mosoleyo tinapanan niyo, idi pimanaw kayo dito'y balayo, Lola. Ay, tsak man amo apok. Ijay mo tinang iturungan dagiti sa akakanyak. Apay, dakayaw. Apay mo't anapan kayo, ijay. Nalipatan niyo ka di manan, Lola. Ijay tinakayta naman dagiti dadakkel me. Kasta ka de. Ay, di mo mo't ngamin imbaga. Mala, in kayo agdigusan, talaba aktibado yo, Lola. Amom ka di ti aglaba. Lola. Manipod na tayo ni Papa, da kami ti pinaglaba ti agsyuman ka da kami. Diyak kaya ti agdigos, nalamen. Idadangan kayo iti danom, Lola. Papanamita, Flora. Awan sama ti trabaho yu ita. Paspasarak ko man ti mapan iti sigod nga abogado ti pamilya dagiti ulila nga ubing. Bareng at nangagpaisukin ko na ti kasuratan ngayong batida. Saan kami mo't ngaminan ang nagkitkita iti abogado da? Ti ka di na ba ti akinabak nang da? Saan ka di a conjugal property da nga agasawa? Tawid ni Ami kadagiti dadakkel na. Ti balay kan grocery. Sa maysa, saan ka no ang nagkasarti agsyuman kadakwada kan ti amada? Mayat ko ma, no nasayat ka dagiti ubing. Ngam saan met, tanaranggas ako nan. Iso nga adda pagsayaatan ti panagtalaw ni Mama. Tanagraranada iti sementeryo. Kita man ngagpeso. Saan aninamnama, aga po iti panagtalaw ni mamam. At dapalimed amay butaktak. Anya dyan baga ni Nana Flora apapanan na, Manong? Iti kano abogado, wading. Adda kano kayat na nga amuan. Apay apagsayaatan ta kanumat, Manong. Diyak mo't maawatan. Ngam adda edi timbaga ni Mama. Nga imbati na iti abogado. Anya ngay dayjay nga imbati na, Manong? Diyak man amo. Ngam nasa una dayjay. Edi agsaksakit pa'y. Amuna ngamin adda taning tibiyag na. Diyak maawatan, Manong. Uray syakmat, ading. Diyak mo't maawatan ti imbaga na nga imbati na iti abogado. Upinak pa'y ngamin ide. Aday ta, napil kong ti sumagmamano arehas. Imbag ta saan unay ang naging nasidag ti landok arehas. Numapil kong ti datuma, mabalin kong ti rumar dito'y. Mangibiti tulaang iti ulas a pagbitinak na umulog. Saan mo't kiti unay abakras di tabatog na. Ikarkarigatak ton tingumato iti kalsada. Nangibaon ka ka din tinapan ijay basement. Inton madamdamahan. Ada pa yung paaramid ko iti ibaon ko kuma. Inton sumangpatlangan. Anya ayamanan tinangibaonam kan kwa na. Ibaon mo ket di tamapan nakitaan ni Adela. O mga angas pa lang dayjay. Ado ti abasto na ama ka ni jay. Ano? Sikat yung makam mo. Kasano nga ino agsakit ijay? Isakit mo matlagayam.
Apay no sika nga rod ti mapan mangsarungkar kan kuana. Ay, makasarsarungkar iti balod. Oh, masadot ka madlagayam. Apay amang ibaon ka iti sabali, ha? Mala, si kaman langan ti makamu. Awan ka di pa'y ni Nanayo a Flora, ubing. Awan pa'y, sir. San mi nga mo, noon niya nga oras a sumangpet. Apay ka di apo pulis. Nasingpat ni Nana Flora. Apay asap-sapulan niyo. Nasingpet a talaga ni Nanayo a Flora. Gayem ko, isungamok ti kababalin na. Ay, kunak no umayo tiliwan, sir. Saan ka di akasta ti aramid, ti pulis? Umay agtiliw? Tilaang managdakdakas ti tiltiliwan mi. Kasta ka di? Ni ko matitahasin ta ti tiliwan niyo. Kanayon na kami akuddutan. Talaga ka di anaranggas ti agsyuman kada kayo? Wen, apo pulis? Pinapanaw na ti katulong mi, di na aksidente ni Papa. Da kami kan ni ading ko ti para dalos, kan para laba. Sana rumbang day nga aramid na. Mabalin ang matiliw iti kasta nga aramid. Panangabuso ti kasta. Dagito man, dagiti piglat ti kinedkedel na. O, iti barukong kan takyag ko. O, pati pa iti lapayag ko. Kanayon na atiritiran. Anya ka diti basol mo. Taapay akasta ti aramidan na. Saan ko kano nga ammo ti agdalos ken aglaba, apo pulis? Anniversary ti panang sungbat mo kanyak ita. Saan ka di arumbang intamat agdate? Awisen nak nga agdi, ngam siyak mataggastos. Tultulungan ka mat dito yung grocery Partner tayo ti amin na trabaho. Iso a partner tamat iti sapul ti grocery. Sa bagay, data ti mairanod iti sapul ti grocery. Tadatamat nga rod ti agbambannog. Dayta nga rod. Iso akas gunggo na tamat nga agtrabaho. Intamat agpalailang Una, nanaman tamat ti pagrigrigatan ta. Narigat mat, no trabaho ka na yun. Pag hinanaan tamat ti bagita, ikan tamat iti lang ay kan inana. O sige, mangrikap tapay nga rod. Taintaman agpasya. Nasaya ta si Mangpet kan, Flora. Adda kagayam dito'y balay, friend. Inyawag mo kumanga umay ka, tapnamok. Medyo na ibayagak, painuray ko pa ni attorney. Kasano tinapanam? Adda gayam imbati tigayam ko. Naikabil iti may sa brown envelope. Ada pa'y note na para kanya. Kitaak man nga rod. Gaputawanak iti nauding aldaw na. Imbati na gayam daytan. Kaya't mo asawan, nabayag da ito'y iti abogado. Kasta nga rod. Saan kami ang nagkitkita ka ni attorney? Taoray iso, katnapan mo't iji abroad. Masungbatan amin na palimed. Babaan iti da ito'y akasuratan. Nakasaritak matandag iti ubing. Kat ado tinaamuak kadakwada. Nagmayat kit din ti agpalailang dito'y igit ti baybay. Una rod, umay tanto manin dito Kanayunan tati umay dito'y. Makapaikat iti stress. Una, bayam, takadalawas, mangrikap ta iti grocery, ta umay ta dito Uy, mayat deta na panunot mo Kaslata mo't turista iti di Domingo. Saan lang akas na? Talagang agbalinta at turista. At damot aramatan tang agpasyal. Naragsak ka kadimat lang, Jacinta? Talaga naragsaka. Tadaimbati day di amadagiti ubing nga aramaten tang agpasyal. Sana kas tati kaya't ko asawan. Naragsak ka kaditi sidong ko? Wala. Ngam ti kinabak ng anaibati. Ti pakaragsakak launay. Ada ibaga kada kayo, ubing. Ada imbati ni mamayo asurat para kanyak. Ngam italaang anakitak. Agsasango tayo iti husgado. Apay nga agsasango tayo, Nana. Mapaaya ba ni Jacinta?
kat kadwa tayong ngagsasango. Mabutang kami ngagpakita ka ni Tita Jacinta, Nana. Saan kayo ngagbutang? Takadwa tayo ni Armand. Saan na kayo amabalin asaktan ni Jacinta? Anya ka diti aramidan mi, no agsasango tayo. Itad na kami kadikan kwa na. Saan, Rocky? Masapol atong palagtikid daw ni Mamayo, babaan iti surat na. Anya jay nanggag ko nga, ada surat ni Mamayo ka ni Flora. Kung ayo anatay, apay ngay nagsurat. Surat na sakbay anatay, Lola. Sino ko mga itinangtad ka ni Flora? Ada ka no nang ibatyan ng abogado, Lola. Gayam dan samat laang ka no. Ay, saan ko amawatan? Kasano day ta? Uray siyak, Lola. Saan ko matamaawatan? Diyak kayat nga itad na kami ka ni Tita Jacinta. Saan kayo amapmapan? Uray itad da kayo. Apay, may padawat ayamot ti tao. Taitad da kayo. Ni Lola talaga, di na maawatan. Ay, nabanuga ka nagpasyan. Agpay deliver talangan iti kanenta, tamasadutak ngagluto. May mayat manin. Agin na natakit din. Mayat ti kastoy abiyag. Baknang tan. Diyak ninamnama akastoy tigasat ko. May saaklay di ngaglakla ko. Ita, bak na nga kon. Kapot ako kwa kon tinagtrabaho Nagtrabahuan ta ko Tagpada ta idi trabahador dito eh. Ita, datanti manager. Nagmayat adenggan. Manager. Agnanayon ko madaytoy. Apay kumaasaan nga agnanayon? Awan mo't dagijay ubing. Di daam mo ter aramidan da. Dandanin madadaal ti rehas. Isagana kong tinaimpis nga ulos ta igalot ko iti kawan. Madamdamapay, mabalin kong ti rumar. Medyo nasipngatan, iso asiguradong awan ti makakita kanyak. Daytoy langan tinabati. Pangurat man kasli. Adit, mabalingan. Igalot kong ti ulas. Tabo mabaak mo tandita. Naigalot ko. Rumara kong dito'y. Agbiti na ka, abumaba. Inay, tama no matinagak. Agpababa ako. Sidag ako. Awan ko mati makakita kanyak. Andit, naigalot ang tiulas. Rumara ko dito kat agbiti na ka bumaba. Oops! Inayadak, tama nga numatinagak. Agpababa ko na. Sidag ako niti baba. Awan ko mati makakita kanyak. Aday. Sa dino at aday ti alukan. Sigurado, kalsada lakit di nga to. Taadamang manggag ko nga ongor tilugan. Kumalip-kipak ang umato. Kalsada da ito'y kunaktuman. Diyan mat grocery abambantayan da Jacinta da ito'y. Sulakit diti akin na kami iti panakadukot ko. Mapanak adagos iti presinto. Tapno may dakit taon ti nakaipupukak. Idarum ko ida iti inaramid da kanyak. Mapantayo iti presinto, taalaan da kayo iti statement. Anya jay statement, Nana.
Ibagayo ti inararamid ni Jacinta kada kayo. Iso ang nagtalaw kayo. Saan miya kaya ti agsublikan ko nana? Saan kayo nga itudkan ko na? Nailanad iti surat ni Mamayo ang nagpakpakaasi kanyak, asyak ka no ti mga sikaso kada kayo, no awanton. Agpaiso ka di nana? Diyo ka di kayat? Imbaga na pa'y ako kayo adwa ti balay, ganda dumapay a kinabak nang yo. Imbaga ni mama ti kasta nana? Wan imbaga na dayta. Ngam, inton amo yon nga imanihar ti amin. Itatasaan mi pa'y nga ammo. Anya ti aramidan niyo nana? Ipamanihar tayo pa'y iti matalak. Agingga amaadaan kayo iti husto nga edad. Agadal kayo, tapno amo yon ton ti araramidan yo. Imbaglakit din ta nakaumay ta dito'y balay da nana Flora. Gayam-gayam ni mama. Un nga rod ading ko. Di natagayang binaybayan ni mama. Uray awanan dito'y abiyag. Wan nga rod mano. Kunak no agnanayon tangagladladingit. Gapu iti pan nakapukaw dagiti dadakkel ta. Nasaya at ti Diyos kadata, ading ko. Taadda nasaya at atao apag kamangan ta. Wan nga rod manong. Ni kumanana Flora tinasawa ni Papa. Sana ni Tita Jacinta. Saan da siguro ngagkagasat? Wag sasango tayo. Ibagak amin ti madi nga inararamid ni Tita Jacinta kadata. Ay, kunak lakit din no agpaiso tinatagtagainap mo. Anya man ang tinatagtagainap mo? Simangpet kampay idi dagiti ubing, kat binaot ko ida. Amang ano sumangpad dan? Amangan numabisinda, iso asumangpet dan. O di adangarodan pagdalusam, kan paglabaam. Naurnungan tilalabaan da. Nagbayag adida na kadalos. Napananda nga ta, kabayatan ti kawanda. Maamuan tanto, inton makasangpet da. Ngam sumangpad da nga ta? Awan na sakit abakrang ko, no saan da asumangpet. Nakasagana kayo ka din, tamapantayon ije presinto. Wan nana. Sige nga rod. Adda notice ang naawat ni Jacinta. Ija yung ibaga amin ang mading inararamid na kada kayo, Adda ka di posibilidad na ang mapapanaw ni Tita Jacinta ije balay mi, nana. Uwan taawan apulos karbangan na ije balayo. Oray ti grocery. Mapapanaw mat ijay. Da kayo ti akin ko iti grocery ni Mamayo. Kasta ka di, nana. Nabayag mat basit aday jay Jacinta tinairanod iti para kumakada kayo. Inimutan na kami pa, ili agad-adal kami. Awan kwartami ang mapanagadal. Nagdakas talaga ti ugali na. Anya da ito eh. Pagkaamumat ang mapanak kano ijay presento inton bigat. Itian niya aga po. Apaya papaya banda kay presinto. Diyan mo. Kaduan nak tamapantadwa. Kasanon ti grocery? Mangrikap tapay laan. Saan ko lakit di nga italag ti grocery kadagiti kakadwata. Anya ti amok ngay, no anya ti aramidan da. Agdiritso tanto nga ro di presinto inton bigat. Saan tan amapan ni grocery? Wala. Manglukat tanto, apaman nga aggaputa ijay presinto. Nana, kadwa tayo ka din ni Sir Police Arman ijay presinto? Saan? Sa bali a presinto tinakaidistinwan na. Masapol nga ijay presinto ijay iliyo ti pagsasangwan tayo kada Jacinta. Ay, kunaklakit din no kadwa tayo. Ay, saan ka di mabalhin? Nga ijay presinto nga ayan ni Sir Arman ti pagkikitaan tayo? Ijay iliyo. Ta ijay mo ti ayan ni Jacinta. Masapul a pumanaw da iti balay mi, kan iti grocery, nana. Talaga aday ta ti mapasamak. Awan karbangan na ijay. Ta saan mo't ako kwa ni papayo da ijay. Sa maysa, saan damot ang nagkasar. Nasaya at mat, no mapapanaw da. Naguyong mat. Aramidak ti amin.
Yuman ko da ito iti abogado. Kat iso timang tulong kada kayo. Mama, adda pa panan mi kadagiti ubing. Dito'y kayo pa'y balaywan. Ada pinilin ko akarro ba akadwayo, kabayatan, ti kaawan mi. Pumanaw ka manaan. Ay saan mo nga ipanaw dagiti ubeng? Agsubli kami matlaeng, mama. Panawandak manaan nga agmay-maysa. Saan, mama? Umay ti may sa abalasang akarro ba yo, ta iso ti kadwam dito'y balay. Kay kayat ko dagiti ubeng, tanasingpet da. Agsubli kami matlaeng, mama. Promise. Saan da ka apanawan? Basta, agsubli kayo nga road. Isublim kanyak dagiti ubeng. Kayat ko atiliwan nyo tinang ipupuk kanyak iti basement, sir. Asino tinang ipupukan ka? Kan apay nga impupok da ka? Dahasinta kan Jano lakit di, sir. Iti basement ti grocery abambantayan dati nang ipupukan da kanyak. Pudno ka di day ta sasawa, ma'am? Uwan, sir. Oray mapantayo kitaan tinang ipupukan da kanyak. Sige nga ron, ma'am. Mga yabak iti kadwak, taintay kitaan, ti bagbagaman ang ipupukan dakan ka. Uwan, sir. Isurok ti basement anang ipupukan da kanyak. Sige, ma'am. Ngamno agul-ulbud ka. Amumon, ti mapasamakan ka. Di tadjay tawa nagnaak, sir. Dinadaol ko di rehas ti tawa. Iti manu nga oras. Idiaddan mabalin ko apagnaan. Bimabaak babaan iti ulos. O kitaan yun, sir. Mabit lang, ta picture ti tawa ang nagnaam. Tiliwan nyo dagi jay adwa, sir. Ma'am. Apay ka di nga impupok da ka? Sakbay adinukot dak. Napan ko ngamin dinamag. No sa dino ti ayan dagiti ubing asyuman na, sir. Shuman? Uwan, sir. Imbaga ngamin kanyak dagiti ubing. Anaranggas ni Jacinta kadakwada. Idi saan ko ida ang makita? Imbagak apabirok ko ida iti pulis. Sir, sumunga dagiti ipatpatiliw ko. Isuda dagita oh. Tiliwan nyo ida. Man, tiliwan niyo ida. Yes, sir. Adela, kasano nga dang ka dito'y presinto? Kunayo siguro ajak makarwar iti nang ipupukan nyo kanya-kanya. Oy, saan ka nga impupok? Apay ko mga ipupok ka? Ulbod, ididinamag kuno ayan dagiti ubing. Nasurun ka kanyak. Imbagam aman nakibiyangak. Kung, pudno mat apakibibiyangam ti saan arumbeng abiyangam. Iso adinukot kan impupok dakas ta kadi. Pagan ano ka ko mga ipupok ngay? Anya ko matimaganab ko kan ka. Gaputa imbagak agpatulungak kadagiti pulis amang biro kadagiti ubing. Iso aday jay, siya kunting kulong nyo. Nagdakas kayo at talaga. Dito yan ti presinto ti Ilio. Intayon iti unag. Takasarita tayo dagiti pulis. Apay nga da ni Nana Adela iti unag. Wen nagpaiso. Nana Adela, apay nga da ka dita? Apay nga da kayo dito eh. Napanan nyo. Adda na singpat akadwami, Nana. Iso ni Nana Flora. Adda dito'y presinto da Jacinta ken Jano. Impatiliw ko ida, tadinukot dak, sadak impupok iti basement ti grocery yo. Apay nga inaramid daday taken ka, kabsat. Gaputadyak makita dagiti ubing. Imbagak nga agpatulungak iti pulis, tabirukan mi. Dayjayan ti makagapo. Talaga nga rod asaan anasaya at ti kababalinda no kasta. Nasa umon kabsat. Nagdakas at talaga dagita. Nagtipon da iti balay dagiti ubing. Nagtipon da di Jacinta ken Tata Jano, Nana? Wen, manipod pimanaw kayo. Insang putan ni Jacinta ni Jano. Ubing. Dagi jay ka di adwa ti sigud at trabahador yu iti grocery? Wan, sir. Namidikon, insangpat ni Papa ni Tita Jacinta.
Apay nga insangpat na ijay balayo. Saan ko nga mo, sir? Ngam idikwan? Imbaga na, nga awagan mi kano iti tita. Kasano anatay ni Papayo? Naaksidente iti lugan ka no, sir. Day tama ti imbagada. Kat asino ti kadwa ni Papayo idi na aksidente? Ni Nana Jacinta ka no, sir. Kat ano ni titayo ahasinta idi na aksidente da. Awan mat ti nakita ka sugat na, sir. Awan ti sugat na. Kasla imposible mat daytan. Sir, kidawag ko ma. Asaanan ama palubusan ama panda tita Jacinta kan ti lalaki iti balay kan iti grocery. Mapat gantikid daw mo. Tadakat nga rod pamanaknak. Adda kayo ti akin kukwa. Ada kayon. Kung saan kayo na sumangpet. Saan mabalin, apanawan da kayo, mama. Imbag, tasaan mo a pinapanaw dagiti ubing. Saan ko mabalin, apapanawon ida. Mama, malagip mo kadipay tigayim ko ani Ami? Ame. Apay day tanga, ame. Iso ti akin anak kadagiti ubing. Siyak itan ti pan nakainada. Addan apo ko yung mama. Saan da kun apanawan dagiti dua nga ubing? Saanan, mama? Madlaw ko, anaragsak kayo no addada. Ay, uwan. Nasingpet da ngamin nga ubing. Anya itati mariknayo ang nakapupok dita selda? No nakarwar ka iti basement, makarwar kami mat. Kaasi kayo mat. Gapo iti kinaagom yo, nabalod kayon adi na oras. Pagbabawyam to da ito nga inaramid mo kanyak. No didak ko maimpupok, adayo kumamat nga impakulong kayo. No saan ka man nakibiyang, adayumat nga impopok da ka. Amom ka di, apinaritan da kayon, amapan iti grocery kan iti balay dagiti De Cortez? Kasano anak pasamak dayta? Impakita da ti testamento ako kadagiti ubing ti balay kan ti grocery da. Anya? Testamento? Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Kasano anak pasamak dayta? Impakita da ti testamento. Ako kwa dagiti ubing ti balay kan ti grocery. Anya? Testamento? Wan. Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Nakaalaan da iti kunkunam a testamento? Iti abogado anang tadan idi ti inada. Apay nga italaang arumor dayta a testament. Apay nga awan ti igam ti asawa. Asawa? Saan kayo ama ko nga agasawa? Kasaan kayo muta nagkasar? Ngam inyawid na kijabalay da. Inyawid na kalaang. Ngam saan kayo nagkasar? Saan aligal nga asawa na ka? Masapol nga agpiansata. Tapno makarwartan ditoy. Mapantantulan no adda hiring. Ngam awan ti kwarta a pagpiansata. Di mangibaon ka iti mapan mangala iti kwarta iti grocery. Saan nga umanay ti kwarta nga da ijay? Adda ka din nakabangko a kwarta mabalin mo apairwar? Saan anakanagan kanyak ti libreta? Jak mabalin ti mangirwar? Kasanuta nga ruden ditoy. Awagam ti may sakadag iti kakadwata iti grocery. Tao may naalaan ti tulbag ta mangala iti kwarta ijay. Sige, tawagak man nga rodye matalek akadwata. Imbilin ti korte, asaan mabalin nga umunag da Jacinta kan Diano iti grocery kan balayo. Agraban ti naibang ko a kwartayo, saan da mairwar? Kasta ka din, Nana. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Sir Arman, iti tulong yo. Nagsagaba kayo, gapo iti pan nakaulila yo. Ngam, kinasyan na kayo ti apo. Kanayon may nga ikarkararag, adi na kam kumabaybay anti apo, Nana.
Da kayo ti inaramat na, tapno magunod mi ti rumbang apara kada kami. Mamati kayo ka din iti pagsasao, asaan abaybay anti apo ti mairoroman, nulakat nasingpat da. Una na, mamatiak. Isu akanayon kaming agsingsingpet kani ading ko. Saan abaybay anti apo, dagiti agtalagkan kwa na. Saan na kami akinalaban ni Tita Jacinta? Ngam nagaramid da iti may kaniwas. Isu nga dada ita iti selda. Inawagam ka din ti may sa akadwata iti grocery? Wan, imbilin ko nga umay dito taalaan na titulba. Mandaram nga ibunag na ti daddo mga stocks ijay. Ta ipaanaw da. Taapay, pangipanan na. Amangan ngamin no aggunay dagiti mang tultulong ka dagiti ubing. Kat saan datan apalubusan nga agpayso akas iti kunan ni Adela? Pangipanan na ngayon nga ta. Dahita ita ti parikot. Pangipanan na ngay ngagpayso. Ibagam nga uray di balay nalatan. Amangan no ilamang na ti daduma. Saan nabalin nga da ipuslit na? Ngam tay awan ti magimulanta. Mala, taday ta ti ibagak, intun umay ditoy. Kayat yu ka di, tayin tayo manan agpasyar ijay mo soleo, Lola. Anya mo Soleo. Ijay ngay nagkikitaan tayo ijay sementeryo, Lola. At dayamat, awan balagip ko. Ijay ngay inawagan nyo iti napintas abasit abalay. Ha? Ay, napintas nga agpaiso dayjay abasit abalay. Wan, intayo. Ipakada tayo kanina na Flora, tain tayo manan, Lola. Amangan no kayat nabot ti umay pumasyar ijay napintas abalay. Ha? Kaya't nangatamot ti umay ijay na pintas abalay, Lola? Di na paibot nakita dayjay napintas abalay. Sinalbag. Kinandadwan kano dagiti pan nakabagi ti lintag ti grocery. Kastamet asaan ta mapalubusan asumrak iti balay. Apay nga inaramid da dayta. Gapo iti testament nga inaramid ni ma'am. Ako kwa dagiti ubing ti balay. Grocery, kanda dumapay akinabak nang da. Pagawidan tanto nga rod nga Sapay awan kwarta pa. Nabati ti koleksyon iti grocery. Saan ko anaala? Apay nga min nga imbatim. Kasanuta itan. Kunak no makasublita adagos. Adamot gayam ni Adela dito'y. Natilutak nga rod. Kasano nga taan nakarwarday di babae. Kunak ngamin nga inkakitaan. Nakitam ko man no anya ter aramidan na. Kunak mo sana makaruwarti da nga. Ipakada ta kanina na Flora, manong. Tayin tayo agpasyar kada, Lola, ijay mo soleo. Hunading, orayin ta rumwar iti selid na. Awan samat trabaho na ita, ta holiday. Naigagara nga ta, ti panagkikita tayo kada, Lola, iti mo soleo, manong. Nalabit. Isu nga uray agkabaw ni Lola. At damat jay kanito, nga adda malagip na. Isu akay kayat ko, uray agkabaw. Uray siya, kay kayat kumat.